laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haray jama fo salminama. Haray gogolanda langal ko yowiti min on ko ceerno joni jangiɗo joni ko e maaki haray woodi ceernoɓe ko so taminani maako maɓɓe o moƴƴa wondema hutuba si tawi hiɗa waawi haray yewtugol e haala gosena arabu sellata joni noon miɗo faala hannde joni an usad abdallah usad bahi ɓe waawi ɗo arabu moƴƴa so ɓen ɓe jawi ɗo tawi mene wonɓe gaaɓen min nanta arabu on men fof haray ɗon ko woni ko ya udditir arabu on inna alhamdulillah ka joni kutuba o fof ko o fof makko hanɗa wadde e arabu. Assalamu aleykum warahmatullahi maratan thaniya. Haray ɗon ko ɓe wi ko naya fuɗɗo wara haala janana hutuba on ha ittanima ka fuɗɗode hanka ka lannode kono ɓe addi ɗon wi ko ya fuɗɗota mantugol inde Allah juula e nela ɗon après noon waɗa noon hutuba ma on kala ko falɗa haala ko chinois ma ɗum ko japonais on ti yewta ɗum ɗon ko ɗum mi falno nandi dandirɗen nelaɗen sonnajo goo wo emo nawno ka meɗen moƴƴa o hoori ɓay o hoori o nawno kamɓe moƴƴa tawi o wata hoorde o eti o ari ɗo alhamdulillahi Allah wallimo o likki joni noon ko eti ko woɓɓennimo ɗo kadi be o hoorita ɗum ɗon haray ko wondoni ñawore nde landal ɗimmal ngal ko watti ɗon dammal ngal ko watti ɗon haray wo ko goɗɗo goo kupulɓe ɗiɗo Allah subahanahu wa taala hokkori ɓe ɗo ɓiɗɗo ɓe wondi ɗon seeɗa toon kadi kun ɗon kadi ko keccum ɓe heɓiti ɓikkungo ɓe aani joni accude on ɗon tawta oya wo joni e nder mi landi moƴƴa wo hari woni haaɓe heɓi 3 mois ɓe desidi hari ɓe annda ɓe ittiri ɗum joni noon ko honɗum fawiɓe est ce que ko ɗum fugo ruttotu est ce que goɗɗum gono fawiɓe inde ara ɗen ɗon mi hewtinayi ceerno ɗen gaɗen ɗum awalan ko adi kon haray ko yewondiri e landal ko ɓeadori kon si sonnajo on landike ɓe yettike mo ma o fillode hay so landitaki nokku ɗum e ñawor ndenno puisque nam ko ɓe mako ɗon ɓe landike ɓe woɓɓe innimo ma o ɓeynimo kanko ɓe o hoorta kadi hay fi o yettimo ko ɓen ɗo yettimo konko ko selli ha kadi on andi ko qaida original on o yeddi ko ɗum addanimo on difficulté ɗo qaida original on ko wi ko si goɗɗo nawni nawna tawi o andi nde sellata few ko yo yettu kala nawnare tañƴinande nde sellay ko juuti wo ko juuti espoir no woodi on ko yo o ñawlo o yo ɗum ɗo woni règle donc boyno hiɗe yiya hannde nawna tun ɗo seeɗa innano yande eta hula horgo ngo ɗum ɗon haray no haɗa kadi donc haray bandira on laama haala hay so landike ɗo ha o ɓoyi karmokoɓe gooɓe muutaki ñeñinanɓe mo toon wimo ɗuma yo anndu ɓe falki kanko karmokoɓe o ko yo hooro après fini ɗon senen famille o wiiɗo o nawno guine jente fota o nawno guine o ñawli korka o ari ɗo o ndikki o eti toon o eti toon o ari ɗo o ndikki o landi so tawi o yoɓay ka o yoɓat habban o tamñel noon so nde goɗ puisque wona hikka goy wani acce dey saare moƴƴe ko min ɗanni woññe yentoɗon noon ko ɓe woni yewde woññe fota ɓeydi fama abbe si tawi hari on bandirawo ɗon imo tañƴinino o ndikkata few haray ɗon imo wawi ronkude yoɓude ellala si tawi noon ka o ndikki ɗo ha joni ko ɓureten mo wiide ko yo yoɓu dali ɗon ko honɗum jomirawo ɓa o yewti programme ji ñawoji ñawlotoɓe ɗuma fop o dartine o nenele wa anta suumu hayrul lakum laara ko son hoori ɓuri on moƴƴande harayde wiyama wa anta suumu hiya hayrullah sallah sallam voilà
wattingal ɗon ngal haray no mindiri noon l'islam ka maqasidu sharia al islamia yiɗana yimɓe ɓen ɓittene ko ɗum waɗi islam o inni yo yimɓe ɓen jannga ɗon tigi janngali majjere nden ko addanta on tigi ko niwre nden ko addanta on tigi ko ɓittene iɗen mari ko wiyete tahdidu nasr kuppugol jiidi few ɗum no harmi ka diina islam ɗen mari ko wiyete tanzimu nasl organise gol jiidi ndi l' espace naissance on fiyo woɗɗodir ɗum ɗon hino selli ka diina moyen tawa ɗo hino wawi yaadude e gurdam on ibnu adama ɗon ɗum ɗon ko gandal hewtiniɓe ɓen ton on won ɗum foti ko comprimére ƴettete foti ko bullu waɗete foti ko ndiyan ɗan haykete ɗin ɗon piiji fof no sella fiinu wata bandirawo o reedu e hoore o boboɗa si woni ɓe wedditike toon ha o reedi harayndu hanaka bonne ɗum ɗo woni jaabogo joni noon ɓen no mbaɓe bonnidu ko honɗum waɗɗiɓe haray ko inne temɓe koɓe toro Allah yaafuye ɓe ɗuɗɗina hongol ko moƴƴi ɓe yaafete ka ɓe yaafataki karama koɓe hay goto marɗo garanti ɗum ala ɗum noon ko Allah woodani haray ko noon marɗen ko woodani toon ɗin noon piiji ko accideteɗi Allah si o yaafike ɓe kaka moƴƴere makko so lettoyiɓe kaka nunɗal makko haray ko ɗum ɗo tigi tigi on bon karama koɓe goo no wiya rendum si ndu heɓali 120 jours si goɗɗo bonɗindu ella ala toon kono ko feeñi kon haray ella no toon ko fi on ɗum fiske en annda on neɗɗo ɗon kadi so accano o wuuri ko honɗum o wonoyani donc haray renagol en ɗo fof maɓɓe ɓe nguuli surtout ta ko ɓeygu goto pet mari surta jomɓuɗe ɗimmo ɓen waɗi hakke donc tawi ko nokku gooto tun sonnajo woodi haray vraiment yon ɗiƴata sonnaji on ɓe ha ko labtani ɓe ndaara moyen ji ɗin fiino ɓe woɗɗinirra jiidi ndin ina e pays mo développaki wonɗen hay Afrique hannde ɗum ɗon hino wawa gérede kono on tigi faala o inchallah o wawata heɓugol donc ɓay haray ɗin laawi ɗon no woodi ko ɗum kadi kala mo goɗɗon fof no fotti no daggi koko waɗete noon hay fewno nelaɗo donc haray ɓe rewte e ɗin laawi ɗon fi woɗɗindirgol pagol kono no farraɗe noon kono ina en accu ha tigi tigi on laawo lando ɗen fi haala bonnugo reedu ɗum ɗon haray moƴƴa assalamu aleykum ceerno Saga pour to laɓɓinande ɗon ko ɓe maki ɗon nden o ara imamu no dowa jogagol leggal sino kutugol fi leggal ngal ɗum mi faalago pour to laɓɓinande leggal faamike wandi ko faala isaga e woolu pular laaɓe kono wandi ko landi ko faamike ɗo mon faamike fode Ibrahima waleykum salam ko yahuɗo ko nande ɗiɗi samedi pasque ɗo famille puɗɗi nalandeɗa reɗiɗe tawi tan ñamike moƴƴata landal ara langal nande ko mi nani ɗo sawas bano kutuba ɗo wono 6 mois après fi baytul muqaddas sa wadde wono galde ɗiɗi ka nattata limpijarla mari baraji ittin baraji monaɗi kono mi ɓooyi kadi yiwde fi umrano woole ɗo fi yewgol hajji no woole ɗo ɗon mi nanata julɗo no haɓɓi donc mum ino yahto mais umba andugo si julɓe ɓe hulɓe wonɓe ɗo ɓe yewgol toon ɓen julɓe toon ɓen no juude leyɗe ɓe télévision donc bon ɗimmal ngal adunuraɗo seenade kaaba makka e si arno woodi nananaɓe toon julnede juma ɓuuka ka ɓe seeni ɓe fuɗɗi nananede toon ɓe julna juma salamu aleykum on makka nam usahel on geri voilà amma ko yowndiri e ko sakkiti landade kon fi ko yowndiri e juma ko l'islam on ari fi juma farla ari juma ala ɓaawo islam o donc julɗe woodunoɗen ado islam mi naasi faɗe julɗe ɗon hara kattota e yejjitu ko nelaɗo arata hay ko majjere tum fayda woni har dina acciri no har woni duuɓi nelaɓe ala donc majjere huɓiti aduna on fof si Allah immini nelaɓe on no woduno seeɗaɓe on ɓe applique ude ko wiyete dina kon kono har ko seeɗaɓe ɓe fanɗi ha feƴƴiɗi donc haray juma ɗum ɗon ko nelaɗo Allah sallah sallam woni ko farla e mum e mofte maɓɓe ɗen haray sallallah alih w sallam donc ɗum waɗen ko yewde amma ko yowdiri e fi Palestine fi Baytul Maqdis
ko adi kon taw mi andintina hara toon no yaheede ni wono agence wiyete Ntayba Travel ɓe organise umra waɗowo e février ɗo ko 1290 € umra via Kudus so a yahi o rewa e Palestine waɗon 5 jours juula e nden juulade ɗon si feƴƴon haray ɗum ɗon taw ko en anndu no woodi no udditi no woodi kadi wonɓe yahude no woodi wonɓe wadde no anndinanmi ɗo yo Allah yaafo Allah jisane e koɓe faatoto mais yewde ɓe maganin min ñande gomɓe ɗo yewta e maaki Allah teddiniɓe aduna o fof ɓe yehi muuɗi ko heɓete ko fof ɓe heɓi ko luttani ɓe Allah ko yewgol wo heɓa darɗe ɗiɗi Palestine ko ɗon luttani ɓe on umra ɗon 2009 mo ɓe arti ko ɗon ɓe rewti ɓe waɗɗon 27 jours on sayi Makka ko 3 jours ɓe wanno Makka e Madina ɓe arti ɓe waɗɗa 27 jours ɓe hewtiti ɗo ko terle lewru ɓe wontuno so ɓe faati donc haray no yaheede ko woni ɗon yawgol ton haray no mari risque seeɗa e nokku ko gere woni wadde avion no wawa fellede à tout moment gere no wawa wonde à tout moment piiro ko waɗa e ɗum ka juulata ɗon hakkunde israélien e palestinien donc ɗum haray hatta yimɓe ɓe hittina yahugol ton puisque janɗuɗa ton kono haray naafi no yejjita ma ala ka yaheede ma wooda miiji ɓe yahugol ko won noon haray ɓayniraɗo no maaki ka probléme wonta julɗo on ukkoyo haray ko berɗum ɗon de kono haray ino yeede inchallah Boubacar Issa ko fika khutba dewgal wi faala landade si tawi ko ayeje subaɗe nge simoje ɗen tati tawi si simore wodere manque e mum si tawi boneno nder to masi ala mas ko de duwa hikkindirede no ɓurano windira noon e si tawi kono ɗe artirawo haray ɗo moƴƴi fi khutba dewgal ko wiyete taw khutba dewgal ko so tawi okko no torotoɗon torike ɓaya wi men okki ɓaya wi men jaɓi men weltori no woodi ko jangete ɗon ko jangete ɗon kon ko du'aji e ayeje Qur'an seeɗa kañumma e makoji nelaɗo sallallah sallam hawtindirde haray ko joli e mum kon hadise on no ka imam Muslim e ka deftere imam Ahmad bun Hanbal kañumma e ka deftere imamul Bukhari ina joli donc haray wa kadhalika Cheikh Aboubakar Jabir Jazairi no addi kañum ka ɗum ɗon ka deftere muɗum minhajul muslim wondema nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kala haaju ko yannoɓe ko khutubete ko inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu haka haɗo e ɗon ɓe janngata e ayeje fawodirɗe ɗo yaayu halla zinaji ɗi joni noon si goɗɗo janngi ɗum ɗo ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗon ɓuri baraji haray kadi o ñentini sunna on o haaɗi kadi ka nelaɗo haadi ɗum sikki ala tan sa janngali ɗum ɗo a wi tun alhamdulillahi rabbil alamin a watti ɗon hay ko inna anzalnahu ma goɗɗum ngo a watti du'a ɗum ɗon kadi hino yona ɗella ala ton kono noon haray a marira baraji o waɗɗo ko nelaɗo waɗi kon exact donc haray ko ɓuri famɗude e hutuba ko wiyete hutuba kon fof foti ko dewgal foti ko hutuba on ka mihrab ɗo haray koyo heɓa toon piiji ɗiɗi mantude konngol wiyetengol alhamdulillah e konngol wiyetengol mana salatu ala nabi julgol e nelaɗo e alquran ko fanɗi o haray woni hutuba on faami si goɗɗo jawi ɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallah sallam wa ba'd ayyuha nnas ittaqullah o jippike haray hutuba on timmi est ce que en faami donc wa kadhalika ɗa kadi siko ɗum noon tun on tigi waɗi ka hutuba dewgal haray timmi kono noon fiyo ɓuri timmude ko ɗaɓɓa kon koyo juutu tawa hino yowdiri e konnguɗi e qur'an e makuji nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam haray ko ɗum noon non naɓe ko sa bay maki ɗo kon dasfami ke moƴƴa c'est dire hay si tawi on ti janngade ɗin ɗon tati ka ko goto pet o wawi o janggi haray yoni so wata goto e majji o waɗi aya qur'ana nder ton haray yoni ka hutba dewgal allahu taala ala wa alam mi hara komi landi ɗon ko fiko hutba wonani joni ɗo andi fen ɗo wona ko julirde enen fulɓe ɓen kene watte arabe waɗe français e waɗe pular kadi
jonnon ɗon haray ko waɗama 45 minutes khutba on ɗon haray ko innugol ko arab on tun ka ko ɗiɗon tati kala naati nder ton wala si fammi haray khutba wadi kon o hadis mo ustad Isaga jangani en ɗo joni wondema raɓɓinɗingol khutba on juutita julde nde karamo koɓe meɗen ɓen mo kala maɓɓe no addi ko honno famiri ɗum no jeeya e maɓɓe cheikh al islam ibnu taymiyata e ibnul gayyim al jawziya ko ɓuri labede ko yewti e mum ko karamo kojo meɗen wiyete ɗon ibnu hajar al askalani karamo kojo sarhu ɗon sahihul boukhari e deftere makko fathul bari o wi wo ko fanda e khutba on yo raɓɓi ɗum koyo taw khutba on o ɓurata juutude corteji wiyeteɗ ɗin issaru soir mana koyo khutba on taw ko juuti o wawata juutugol ha ɓura suratu Qaf alqur'an majid ma afan suratul juma jon noon karamo koɓe sakkitiɓe nga ɓe mesiri ɓeyni o so goɗɗo juuliɗo subaka o juuliri subaka ono juma o juuliri darde arnen nden aljuma darde ɗimman nden o waɗi munafiqun hara ko darde jande wonde léger o yawinade hawra fof 15 minutes o andi o juuli julde complet o ƴetti corteji mesirteɗ ɗin e mum ko 15 minutes donc haray ko wonɗum famuɗen ɗon khutba on ko juuti o doaka ɓurde 15 minutes voilà donc on ɗon sunna kankojo meɗen ibnu hajar o wi wo buyno wedditi e ɗum kono haray hiɓe duwa watta ndeyla sunna on khutba juutintaki abdoullah ibn mas'ud o maaki wondema wo haray har mo yewtude e sahabaɓe ɗimmo makko ɓen o wi onon zamanu moɗon ɗo jama on hino raɓɓinɗinde khutba juutina corteji ɗin aroyay e zamanu ka lannoygol aroyay yimɓe khutbayɓe no ɗuuɗi kono faamuɓe ɗuuɗa ɓe juutina khutbaji ɗin ɓe raɓɓinina julde nde haray faami ko honɓe sappaɗe o inni donc haray ɗum ɗon koko wattante ila ɗum alors o karamo koɓe meɗen ɓen ɓe medir hannde ɓe wi maximum khutba ko juuti wona feƴƴi mentinoɗo 20 minutes donc si tawi ɗum joni khutba on ko watteɗo pular waɗe français waɗe arabe hino duwa ndaarede majorité yimɓe ɓen ko honɗum honɓe ɓuri ɗudde toon si tawi fof ko français ɓurata fof nana e français ɗo wawa wolede hay ko 5 minutes juste introduction on e arabe ko ɗutti ko waɗe français sifa noon ma eɓɓano khutba arano on waɗa on ɗon ko arabu raɓɓininamo ɗimmo on watta toon sarha ha ka faala en tout cas khutba on sunna on karamo koɓɓen ɓe fof ɓe fotti ɓe mi sifiɗo fof ɓe inni haray karamo koɓɓen fof yo watta yila wuyno jarri bora e zamanu meɗen ɗo khutubugol ha yimɓe ɓen haaɓa woɓɓe arno ɓe yeeti nelaɗo ɓe inni goɗɗo no khutubi ha hino bonni ɓe tan nelaɗo moɓile no sahabaɓe ɓen o waajiɓe o sonki nde ñande o inni kala e mo jonnaɗo khutubugol yo andu no toon hawjuɓe no toon marɓe programme ji goo no toon ronkuɓe no toon nawnuɓe ko won tigui raɓɓinni hay ka julde kadi ko won tigui raɓɓinni ko ɗum ɗo woni ko sunna on wi ko koto haray piiji ɓuyno toon mbeɗeɗe wonkino toon bon ɓe wano ibnu hajar ko sakkiti yewtude wala o woli hunde wotere o inni o khutba goto no duwa ɓurde ɗiya juutude khutba événement comme par exemple o khutbaɗo ɗo hanki andi si tawi ko normal khutbaji ɗi oɗe wadde ɗin ɗon 15-20 minutes mais si événement no waɗi fi détaillangol yimɓe ɓen événement on ɓe faama on ɗon no duwa juutude seeɗa ɓura ɗiya seeɗa holliral noon ko ya exagére kadi ha jogoɗa yimɓe ɓen feƴƴa ko Oustaz Isaga yoɗɗo ko nane agikkinaɗo yeeso on ko ya heɓan pinal andugol jama on anda zaman mo wurɗa on e mum e ko honno alhaali o woniri ko ɗum waɗi kadi jannguɗo on ko taw kadi himo fini andi ko honno jama o wawde jogorede sina ɗum ara o hana hikkade yeeso wallahu alam ara joni kala larde noon yo o yaafo hara darden ɗo inchallah yontere hande kam so ɗum Allah muy hara hiɗen ɗo